Karbialam teketok ameka bangki Indian vek nangji pusi ingdeng thongkep karbilamera mayalong CM Dr. Sarma kaningji aputha KSA pen kapin rem. Bokajana long heroin drugs ke nepon thulong. Arlong chuhu kengche thang adolong VDC chairman sar koirong phar ari dengpen kangpu. Kardom nilimen sami mirina hansepi pinia berta ang tonpen chethanam sinang. Pinilaki ingdeng thomkep karbilamet amayar nilo. Bang solong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aluhi sarpo aman penang chetong dunlo. Bang sohut aluhi sarpo alam the ahut karbi alama ki kitok jia meg abangki English kalide nangji Hindi Assamese Bengali lapen Sanskrit mati Indiana meg vek nangji pusi CM Sarma kaning je aputha KSA pen kapin rempon. Karbi Students Association a song a hinpen pini ingdeng thomkep karbi lamera mayalong kachetong dun aluhi sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma alam the aputha kopia thesi kapin rem dunlo. Nanglitum chini ne data hai la se aprangsi CM Dr. Sarma kaning je alam the arjupa prangsina. Kea hoise ji amar 8 schedule ase ei 8 schedule hoise bharator bhasha aru sangskriti bharator language গটিকে ইয়াৰ স্ক্ৰিপ্টটো ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ কাৰ্বি ভাষাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইংৰাজী হ'ব নোৱাৰিব ইয়াৰ স্ক্ৰিপ্ট দেৱনাগৰী হ'ব লাগিব সংস্কৃত হ'ব লাগিব হিন্দী হ'ব লাগিব বঙালী হ'ব লাগিব অসমীয়া হ'ব লাগিব যি হ'ব লাগিব কিন্তু ভাৰতৰ স্ক্ৰিপ্ট হ'ব লাগিব এইটো হৈছে 8 শিডিউলৰ মেণ্ডেট এই বিষয়ে আমাৰ আপোনালোকে যদি সংবিধানৰ Bangsolam thelong CM Sarma kaning je pona tengke 8 sedula bangke bhararam therapen jutang jubat lasi bangsolong ke tok jia mega bangke Indian vek nangji laswa tengke karbialam ke tok areng ke lok mate English mek pen ke tok long lelo karbialam the ke tok amek lake Devanagari Hindi Assamese Bengali punon amut pialama bangke tok lang ameka bang Indian vek nang pupusi mayalong CM Sarma pen ningji ponlo Bangsolam the kaning je putha KSA hinpen pinrem ponlo কাৰ্বি শান্তি চুক্তিৰ সময়ত আমি কাৰ্বি ভাষাকো অষ্টম অনুসূচিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু আমাৰ মাজত এটাই সমস্যা আছে যি বিষয়ে কাৰ্বি লামে তামে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চিন্তা কৰিব লাগিব সেয়া হৈছে যি আমাৰ 8 শিডিউল আছে এই 8 শিডিউল হৈছে ভাৰতৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতি ভাৰতৰ ল্যাঙ্গুৱেজ গটিকে ইয়াৰ স্ক্ৰিপ্টটো ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ কাৰ্বি ভাষাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইংৰাজী হ'ব নোৱাৰিব ইয়াৰ স্ক্ৰিপ্ট দেৱনাগৰী হ'ব লাগিব সংস্কৃত হ'ব লাগিব হিন্দী হ'ব লাগিব বঙালী হ'ব লাগিব অসমীয়া হ'ব লাগিব যি হ'ব লাগিব কিন্তু ভাৰতৰ স্ক্ৰিপ্ট হ'ব লাগিব এইটো হৈছে 8 শিডিউলৰ মেণ্ডেট এই বিষয়ে আমাৰ আপোনালোকে যদি সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচী চাই কোনো ভাষাৰে স্ক্ৰিপ্ট ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত হোৱা নাই We have stated that if the Karbi language need to be included in the 8th schedule of the Indian Constitution, then the Karbi script should be written either in the Assamese, Bengalese, Sanskrit or in Devanagari script. So we the Karbi Student Associations vehemently condemn such statement because we the Karbi Student Association will never escape any kind of a script imposing on Karbi language. The Karbi Student Association have been struggling since 1960s for for the implementation of Roman script, and for that purpose many our Karbi youth and many our Karbi Student Association members were put behind the bar for the implementation of Roman script in Karbi Anglong, in Karbi language. Kenang sorlo athema imethang alam ki pengke chali long ji phan imethang lamet lamchong imethang alam lamet tamela anso se angsong ko ponji phan
বিশ্ব adang sumindar adang kapaklar donji itu malam ta mane pache thang donji wo phana bangke non bangke afiki chiroi bang chok chilo methang kar bilamet methang script bang dunai bang non bang afiki chiroi bang la bang chok chilo lasi roman script si ilitum nang tok bom lo nang chali bom lo lasi nil tum kar bilu chali asong pera bangke lalo roman script bang si it sidulong usami nang pon pinang po nang pachun pinang po non karbino tumas council non kachari bom ke haitum busami lapen assam government lapen central government atum busami lasi alang tum hancuni rilu lasi News report Longsoda Ringti Karbing Long Live Pini Therepo ni phai inkoira player ni joy pen raikom sai khe tum birta ke long pen khat khatia hi thia long ke ton ke langa sai deng ponlo bangso ho dimapur pen tejpur ka chelenga basalong ka che thabdun inuda bang phia long pen drugs ke nepdun long moni da kaya long akenang sot nai ke tangka henlo tangka pen kali pute aja ba sai ta klemun e bonda nona kaya long tangka ka che palong je bar sai ka we pena jok me hinwa sai phan amta momi pina sonlo lapen jasemet rakia hormuki jor kang huatum joy kepen tangka ka chapalong je phanpura jong hele raikom sai kher deng chingnang setami ke jor kang hua sai bang kangtong thekpon long lela lason dak thaksi pini there po ni phain ko player ni ada por phai sir ke rachiti ma por malong raikom sai khetum joy pen birta long si khat khati a hi thialong ke ton kilang sai deng pon bangso hu dimapur ban tejpur nat kidam bob ihum Ultrabus registration number AS02AC 2056 along kachat habdun konthe pon me atuma phan ritali pon labang soang bong ino rabang phi mus mumtaj begam along pen kumpho sabon ke thaba khomalong konthe me heroin drugs lapen mobile home nepon long lo bangso heroin kado kawe gram toxic ke bra isi sosian doji pusi bang thekpon lapen kaching nang check mumtaj begam artan inkan thongkep Nogam district ke parlo sulung borghulia rong asor pusi bangthek pono bangso asayalong khatkhati police station SI Atikur Rahman lapen arisang hodong kachi baduk pensi na bangso heroin nep long boka jangpen ananterang Karbing Long Live Duarbaguri MAC constituency angkang Daithor police station ke parlo arlong chuhualang royalong ke don pon keng chethang adolong ke damtang ni phai inkoira ke thomarni VDC chairman sar koirong phar ari dengpen kang pupon bangso keng chethang adolong kang pualong Duarbaguri BJP Mandal Committee amaipu Sunaram Singnar Kongchun Bang Daniel Terang Daithor Ward Commissioner Sangpi Kache Singnar Pilapen Borong Terong natum pendang lok penangan ke thegi ding atum chetong don keng chethang adolong lage ke dam tangar ni an ke check adolong si ke dona jok pinangan rongara ratum ka cheleng ke dam ke banga kisung nang son ta dolo la sohud gari ke the ka ching koi ta dolo bang so jok arlong chuhu ara ratum pinangan ke dam ke bang kisung chetong nang lo bonta non ke dobom local MSC Richard Togbi mate forest board chairman ahin pen upper rangsale ara ratum phan ke duk kisung matha ponsi ke dam ke bang phan joy ki nang ji pa jok RCC bridge pipon thek thek ko pusetami thengpia dolong setami kimrang pipon lapuson si halapu arlong chuhu ara ratuma phan keng chethang adolong MEC Richard Togbi lapen KAC CM Dr. Tuliram Ronghang atum kipipon thek apot setami BJP local committee maipu borong teron ben setami kachoro pajirpon si phan pu thailand tu kachoro se ke thetan ban kachoro bang ka then tum sungkrong pan bang so akiyok nangawan pia pot ke sar phanda choro reunde athema tum haro amunit pu dola pen rong trok senior ke baro ara tum an hobida nang pip thek nagarap thek pogalang pan choro reunde lasi Elen pe suri akardom PCL pan kachoro bang the part piglo সবৰে একো দুৰ্ঘটনা নহওক তাৰ কাৰণে 4 টনটোহে আমি এলাউ কৰিম ডাঙৰ গাড়ী যাব পাৰে এতিয়া ডাঙৰ গাড়ী যাব নোৱাৰিব ডাঙৰ গাড়ী যাব নোৱাৰে যাব পাৰিলো লুড লৈ যাব নোৱাৰিব খালী গাড়ী যাব পাৰিব এই দলক বনোৱাটো কেইদিন লাগে কেইমাহ লাগিলে এনে আমি ৱৰ্কিং ডেটো 10 দিন মানত শেষ হৈ গৈছে খালি কিন্তু বস্তু গোটোৱা লৈ পেলাই প্ৰায় 1.5-2 মাহ লাগিলে ইয়াত লোকেল কাঠ চাট খোলা হৈছে
আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় নামটো কৈ দিবচোন মই শ্ৰী বুলবুল শইকীয়া মই এছ এ কৰোঁ আৰু MSc ছাৰে ইমান ইনিচিয়েটিভ লৈ খুব সোনকালে যে কৰা কাৰণে আজি ৰাইজৰ কাৰণে সহায় হ'ল আৰু গাড়ী মটৰৰ কাৰণে ইয়াত বেমাৰ Lapen Upper Rangsali A polling stations along Keduan Araratum non Kevangji MSc Kilik Jia Hutke MSc Richard of Biapansi Cherap Chetudon Popusi Arlong Chuhara Tumpen Ningje Ponranti News Report Karbing Long Live Russia pen Ukraine aphan katum prapon cheklo e jona por kiplengji dok apor piniani anta ington telang kang tonji kalisi nuclear pen kitengkheng ji aphan si Putin pen kether pedopon Russia lapen Ukraine ang bong non anta ron thamaka chedan ington pon pelang Pini pen cheklo e jona por kiplengji dok apor ang bong Russia tum Ukraine aphan tengkheng pon bom lang tangde Ukraine along mantulo labang soron kipajut pon po Non ke jabo mamong via teng penjong silang damlo pulote dead hiniang bong mon samahar chiki bang Japan avila. Lapusona mong ve ke jabo malong Russia phan kache danji abirta kapaklang komatlo. Bonta international abirta hong jayalong ke paklang pon anparta Russia putha kache dan pon jayalam phe ke paklang pon lake North Atlantic Treaty Organization mate NATO atumpen. NATO armo okso atumpen Russia phan kache danji abaha Jisik cedang pon bong tanglo. Non hejong ke long pon abirta teng pulote suri NATO army military atum Russia hoyalong pati bok tanglo. NATO ari deng along resim ko ana phai doma labang so aputhak Karbing Long Live penali tuma phan nang paklang ponchi. Bonta NATO along country ko ana phai do. Labang so aputhak aprang sia birta long nang pachini pon lang. America, France, Britain a dead pen chenglok that hong kep kaching room pen kacheseng a military lake North Atlantic Treaty Organization mate NATO henlo. So mindar along jakong kangtang klong adet pu ke hopon Russia aphan kachedan ponji aphan non kachesik pon lake NATO atum henlo. NATO atum pen Estonia along bang surihini armok so phai anparta ron kachedan ang song kangja rora hem nang salong tang. Adun thua det lake Latvia long bangsuri kre troxy armok so phai NATO atum salon pon tanglo. Lason si Lithuania det along NATO atum ka salon pon armok so phai lake bangsuri plipusi NATO atum pen pangda. Russia puthak ingtang klong NATO atum pen kachedan pon je phan pulen along ta bangsuri kepra bang pharopho NATO armok so phai salon pon. Lason si Slovakia det along bang pharoin ko reisi Hungary ader long pen bang pharo nerkep Romania long bang pharo sirkep Bulgaria long bang pharo sirkep armo aphai salon pon Russia hoyalong ke do det nerkep NATO military aphai li tanglo tangde eli tumang bong ka chini dam nang jike NATO laben Russia re dengalong risima phai kopi ko ando labang so phuthak chini dam sina NATO re dengalong ron ka cheda na motora phai lake hum suring koi Bonta halapu Russia long abangke hum suring kore isira hum pharo sirke bando. NATO ari dengalong armor fighter vehicle phai lake lak isira suri plira pharo plira hum thamke pra phwando. Bonta Russia ari dengalong hum suri phoke bra pharo sirke bra huming kore isiando. NATO ari dengalong kido artillery phai lake hum suri kre ke thomra pharo phora hum kre sirke. Lapen Russia ari dengalong hum suri kre sira hum pharo sirkebra hum trokner kebra siando la sopena phi rocket projector NATO ari dengalong suri plira pharo troxira trokner kebra isi la pen Russia ari dengalong suri plira thom kebra hini adun thulake aircraft NATO ari dengalong aircraft aphai lake hum suri inkoira isi hum pharo troxira hum inkoira sirke la song bong pen Russia ari dengalong hum suri plira pharo hinira hum truck puthot nang lituma phan nangke pachini pon thuji lake fighter aircraft aphai komat ko anari dengalong lokido NATO ari dengalong suri ke thomra pharo troxira humni anparta Russia ari dengalong hum pharo sirkebra inkoi reisi aduntu NATO ari dengalong helicopter aphai lake hum suri nerkebra pharo trogra troxike halapu Russia long hum pharo kre phora trokebra troxi ando La soteng menjong si langdam lo pulote NATO long pen
Russia long helicopter aphai bat pondo adun thu bomber NATO ri dengalong pharo isira thomkebra nerkebando lapen Russia long pharo isira thomkebra pho aphai an aphai du pusi biruta longdon International Desk Report Karbiang Long Live Pinya berta ke lapan se kang ton iglo kartom